سەرۆکۆمارە تورکیا ڕەجەب تایب ئەردۆغان و بەریە دوو ڕۆژان ڕاگەهاند بوو دێ ڕۆژایینی مزگینیەکە مەزم بدەگەلی تورک ئیر و مزگینیا خواشکەرە کرد دەبێژە و تورکیا لە دەریا ڕاش 320 ملیار مترن سێجا گازە سروشتی ڤەتیتنە. ئەردۆغان ئەشکەرە کرد و تورکیا دە دیرۆکە خوا دەڤەتیتنە هەرێ مەزنیا گازە سروشتی لە دەریا ڕاش پێک ئانیە و دێ لە ساڵە 2023 ئەم گازە دەریا ڕاش پێشکەشە بەکارئانینە گەلێ خوا بکەن. Şimdi müjdemizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Serokkomarê Tirk Erdoğan mizgîniya ku dê bidaya gelê Tirk wekî 320 milyar metre kub ya gaza suruştî eşkere kir. Cuma günü bu müjdeyi Erdoğan beriya rûjan gotibû ew dê mizgîniyekê bide gelê Tirk ku ev mizgînî de çarenûsa milletê Tirk biguhurîne. Di vê mijarê de Erdoğan roja înê piştî nimêja Nîrvu li ofîsa xwe ya Stenbolê ev mizgîniya xwe eşkere kir. hamdolsun 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. Erdoğan got, bi xweşbextane Tirkiye keşfaherî mezin ya dîrokî diwarê enerjiyê de pêkanî. Keştiya me ya bi navê Fatih ku li herêma Behrareş lêgerîna karê gaza suruştî dikir bi miktarê 320 milyar metre kûpan rezervek ya gazê keşif kir. Helbet druj bûn ku gelek gotûbêj di vê mijarê de dihatin kirin. Li gorî agahiyên desthilatdareke Tirk duh dabûn ajensa Reutersê gotibû bi miktarê 800 milyar metre kûpan rezerva gazê hatiye dîtin lê ev miktarê ku îro hat eşkere kirin ji nîvê wê kêmtir bû. Hedefimiz 2023 yılında Erdoğan got hedefa me ew e ku ev gaz di 2023 de bikeve bin xizmeta gelê me. Helbet bi 2023 hilbijartinên giştî û yên serokkomariyê hene. Gelek çavderên siyasî ve hewla Erdoğan wekî karekî bû hilbijartinê binav dikin. Cihêgotinê ku Tirkiye ji aliyê enerjiyê ve girêdayî welatên derve ye. Salane bi bahayê 40 milyar dolar gaz û neftê ji welatên derve dikire. Lewma ev rezerva gazê ya ku li Behrareş wekî 320 milyar metre kûpan hatiye dîtin di bi ku piçekê barê Tirkiye ji aliyê enerjiyê ve sivik bike. Lê piştî 3 salan. Her heya 3 salên dî de çi di dinyayê û di jiyana gelê Tirk de bê guhertin nediyar e. Li bazara Tirkiye diroj bûn ku ji sedema hêviya mizgîniyê nîrxê dolarî daketibû jêr. Lê di dema beyana Erdoğan de dolar careke dî ber bijûr ve bilind bû. Ji aliyê dî keşûvekeşa derbarê lêgerîna enerjiyê de ya di nêvbeyna Tirkiye welatên Ewropayê de li ser rûşhilata Derya Spî jî berdewam e. Mihemed Sanrı, Kurdistan TV, İstanbul. Ez biçme Türkiye li bajarê İstanbulê hevkarê min Mihemed Sanrî dê gelme bî demê te baş be Mihemed. Mihemed serokkomarê Tirkiye mizgîniya xwe eşkere kir. Karvedanên navxweyên Tirkiye li ser axiftin û mizgîniya Recep Tayyip Erdoğan çi ne? Belê evden baş Elmasxan bi rastî ev kerta enerjiye bi salan ji ber ku wek tê zanîn birûberên Tirkiye hemî xwedanê bîrê enerjiyê û neftê ne lê Tirkiye tinê bîrê neftê û enerjiyê bo nimûne sedê not û heşt Tirkiye ji aliyê gaza sürüştî ve girêdayî welatên derve ye wek zanîn ji aliyê petrolê yanî neftê ve jî sedê heştî û pênc. Ji ber wê çendê hertim desthilatdarên Tirk amajeyî bi wê yekê dikin ku çawa çê bi dorûbera me hemû xwedanê enerjiya xwezayî ya neft û gaza xwezayî ne lê çawa dibe em ji vê hatine mehrûb kirin. Lewma îro ji de ajendeya Tirkiyeyê ji gelek aliya ve ev mijara hate gotûbêj kirin heta gelek çavdêra digotin ev di nava 17 salên dawiyê de ye ev cara sihê ye ku mizgîniya dîtina enerjiyê tê dayên. Bo nimûne Salaburî di hevdeyê Gulana Salaburî de mintiqeya Trakyayê ku cîgeyê herî roj avayê Tirkiye li wê derê jî hat bi rojan hat behs kirin ku ne îşe milyara belê 20 di astê 20 trilyon metre sebûşe de gaz hatiye dîtin paşê ew jî vale derket. Lê îca îro yani li ser beyana Recep Tayyip Erdoğan ya îro çavderên siyasî helbet dibêjin dîtina vê seraserçava her aliyê opozisyonê ve jî wek pengaveke baş wek migot ji ber wek
کرتک یا نتوی انجوک دولمندی یک زنگینی که یا نتوی تدیتن هلبت جعالی پوزیسیونه و اپوزیسیونه و پنگا که ارینی تدیتن لشگن اپوزیسیونه لسرانه بونمونه پارتیا بناوی دعوای یا علی بابا جان بیانک دا او گوت آلیت نوک تخمینی آگاهداری بو مهاتنه داین لج آلیت شفافیت کاده خرجی آوه چی به چرنگی در که به چاوه بیش وی آلیده قط آگاهی نینن لو مادم آگاهی زلال نبین ام نکارم ببینن که کاده چه کاریگریه علمی لسان گشتی روشا آبوریا ترکیه جبته هر چابدرین بلایانج ببیشن اگر هاتو از انرژی از گاز هات در خستنج پشتی 4 ساله و شونده دکاره درکه و افجی تنید کار ساده 5 پیوستیا ترکیه دابین بکه نواکو وسا وکی دهات پروپانده کرن کود ده چارنوسا ترکیه بگورینا آنده میهوره ترکیه بگورینا آنده دروازه که نو بر ترکیه وکی افگوتنن و حماست نیه پروپانده مرود کار بیجی ایرو به بیانا اردوان همو بچکه الواشانو هاتن خاره لما یعنی وک مگود جبر tam ne diyaraka de çıkan masraf ne biçi o kalite aviçiye o kade bir çi miktari bir çi sale tam bin hizmeta kemalatiya ne tahmina heri nezik Erdoğan beja o de 2020 der bexin sporun belayancı vek mugod diyar bikin ku pişti 4 sala 5 sala بکاره به خدمت و هموالاتیا و هم اب مقدار جد کار به ماوی هفته 20 ساله در سالانه دوره 6 میلیارد متر سگوشه در بکوه و هر گفتگویات و درباره ده هیتو وقت اجنده به بردوامه لایان حکومت و کشف کنو و مزن پیشکش دکن و آلیان اپوزیسیون جگومان اخواه دینن زمان بله محمد ثانی لباجار استانبول گل و بوی گلک سپاس بوده